Mbak berlatih gak teko. Pintar. Mak ban ben. Kale. Kale. Abba. Pahaling halya. Orang selepas ban ban. Apa tak tahu, Cok. Leki kena kelopai ya. Oh iya kak, kok ngalih cok Corolla pojok mau keluar. Kale. Apa mata kare? Beda apa kakek? Kok cetene berman tak sebar tep. Kok makin siang arek kok ngibe sekep kok. Kuh, masalah apa banja? Mak telah dapat mira ada iya agak ringkil. Orang jendang kem jadi tep, kena korpas tep. Tak tahu kaki. Engko ada turunan orang angko. Orang kok jarang kilo lebih kaki. Are jaga kita tahu semira pesangkolan di bangga tuwa lambok sila ko yakku. Siti yang ku boleh biku. Masalah apa aja? Pun agak kerasan dan beton kore deh ya. Ya misalnya bentang menjadi ria tep. Cilinga ki dak budi nari. Kisi dindak ada bekal rami ku kaku tep. Rame-rame deh remah. Kan berapa? Beruntekku. Benih tep. Dari masalah nang kok bentang menjadi. Tabor kok semate tang menjadi dak iya. Saya nggak ya tinggi dengar tidak budir ya. Jadi kok mulia. Ya mon kabulan deh kesempatan sih. Kok sab permintaan pari sore. Kok teh. Iya. Enom Pak, mumpung ki angat tena. Aku kira ibu bendok sini. Pulang ki bule. Mana aku biar kau sini semua. Coba dia penyakit kencing manis re Pak. Kita kau tak kau capuk. Kamu punya lu gula cabut kencing. Enja Pak, manteran selamat ta. Cuma guru naro ya kita yang siang pasti. Biasa Pak, gimana dia boleh ya. Beda apa gitu. Ya sama nak yaki benih beton nekeng debet. Tahu Pak, kok susah. Ngidin cacai luar tak lebur. Kecapa. Masa sih Pak bentak ngiding? Juta ngiting apa? Keberapa ya? Pernah kena been ruah Pak, ngocak mati kena been. Kita kata bentang, mentang penakan. Jeng mau bejing. Masalah pedang-pedang kalau masalah tanah lambe itu kita kau dari mana je lepas. Yang tadi tak nemu. Yang mereka ya nemu orang apa? Dihasut orang. Aku yang bilang ya lamjing mau bejing ruah. Kau pengalah makrem ruah. Tapi Pak mun sa tanara cek corak matin ungku. Dilapin aja reng. Manusia serta tanah roda.
Debak ke beton mati mah. Bini kumkurobulan dapat tengah penakan. Penting abot nang bener kan dah iya. Tapi cuk sing kok kepikiran Pak, takut pas ungguan. Pulan orang ngero keras Pak. Cek kikir pikiran ya. Nang kok ngare lagi. Iya Pak ngastet teh. Iya. Selamat. Yo. Salin lagi. Tahu kagak main? Boh, benda tahu. Main dendam dia. Lambe ria, ada sebengan anjing singkok. Iya mau coba kalau kayak ngatungeng pasang mayu. Kalau caca lah tahu kap. Si. Yo, mari lah. Iya ring se bengal, ini kan kada. Yo. Jala posang. Ni posang ah. Betul lah badan ban. Mayu. Apa ni iri ban? Apa ni kok. Undang penter tahu sa abit ngerena jadi ya. Jangan kaki penter. Isi ring rena ri sepah oleh banyak. Mengkorong rena. Minum kopi begeluh. Apa je tahu dia. Arang. Kakan di mana lah? Arang. Oh, ya kalau ngakan situng le cek banggan. Bisa kiye ngakan. Sampai mare mayu. Temu deki lewasan tanding dari saya kembali menang. Tak. Ni dah iya je, ni main dah iya je. Apa dak remah? Kau tak ada bener ya? Beni dah iya je ya. Apa kan sepenting lah ngakan ya kan? Berlawang bener ya. Iya memang berlawang aja. Cuma mau ngakan kebudi tak padan pun sing ngakan keburi aja. Ada bah burung di dia. Burung beli aki boleh ada padan pun. Yuk ada kok main burung akhirnya. Wah, tep macam ngang tep. Bikin kaki tep. Yo. Punjak dua apa nak kana ira main dam gorek kerek ruah. Oh, Aku nak kana kene. tunggu bakar rodu magerido. Main dam pola kan tak tuan funga ti begini kene. Saya mainin mainan gue jadi ya. Ya mau nangin mainan jadi. Anak main betul. Tak kalau kering lambo kaki. Ngerti kita beres kagak wel. Ya kita mantau kan kok. Cengkor cek ketoranan reng angko. Sukuni panas deh iya. Sukuni panas. Sukuni panas tuh nunggu di tempat dah. Item. Terus aki main tep. Tak keng pada kilo nalak janji. Yuk. Tak iyo, pala jana tompel sehilir ya. Ayo. Nih benih. Orang cek kuliah kita apaan nih? Coba kacar mau kemana jadi mah? Ini berapa kakek tep? Ini dua tep. Kan setong gila, tak bagian kan dua. Bodoh mendir. Tangan dia mendengar dana. Hilang lagi na. Oh bagi kakek tep. Ya, saya orang ban kalah, ada banyak di mah. Oh, siapa mau cakap lah. Kita angin lagi waktu. Cukup ban ngocol aku makan mana ke dini. Cek tukang main modal. Tengok kok tanya apa? Apa boy? Tang paman masalah sebari rotep. Tadi lagi masalah bari lebih kakek. Parah. Cak kalau cacar aja ban. Lu beda apa? Beda apa beri tep? Lu tompel lah, Rip. Mata nama saya di Indo. Masalah apa bari dia? Masalah gini, Ro. Macam di Jakarta. Pak Yoro. Iya Pak Yo. Masalah apa? Yoro masalah tanah. Oh, berarti masalah lambok itu. Jadi odi boleh. Masa deh? Label. Burung lemare bel. Kan masalah lambok ji, ide odi melolo. Kini sering nak foto noro aku laku. Makanya kecak ngomong. Aku nyel tang scam dirinya. Tak tahu apa. Ya mungkin tak kira-kira aja.
ala ongku pakai kapaan. Di sengko iring ke pereng jangan sengko mi sambil pebanyak macam selawat. Anguk nenteng atas bi ke tempeng nenteng are ke dia. Apa teng kaki jadi. Ya kan anja. Monda arek kare kaangenan teh. Todus mau irung-urung akin. Arek tep. Belum jual mana sada kelotak nono tep. Ayo ki meri ki dari arek ya. Lo iya. Ya sengak koro. Kok ada yang sebuten Mbak Anji ya? Polan menderi caan begelak acara ken. Jangan kena ongku. Pas bukti ake. Dua pakai tep. Lo tau raya boy. Lo iya. Rogi apa nak bang kakek? Menang bel. Lo jangan sari diri ni kok. Bel, pahta neng kocak kata bel. Dikiring dah ke pakar keng mereport ke sekolah nak kata bel. Tak kira kediri ini kata bel. Kau mereka pun TV ni kok. Di lambu-lambu boleh kah? Apa deh? Lu kakek manas-manasen tompel gila. Saong gunaria. Kok becik ke Pak Iyo? Engkau lambe. Lebur kanan Pak Iyo. Pak Iyo tak nerima. Beda kok kesempatan Setia. Sangkun tak boleh dah iya deh. Di nomor Setia melihat okar sepuluh. Lakallah syarap sengkok ya. Ya sedang tak oleh. Coba kenceng tu ngatu ke dia cerita pahangat. Tu nyaman nak pergi. Imun tadi bila kok saya balas dendam ke Pak Iyo. Pong-pong dia kesempatan dia. Apa? Jika aku anak apa je kau anu kau na benga tompel kau. Kau udah tiap nongku. Iyalah, dah semena. Kok dia nang nabe? Kena ke nak harus satu ronte deh. Pongku na tompel luang. Ketika keseret-seret berdina ya. Iya, cong apa, cong? Ketika kita aroma sandi masalah ban kok ya. Masalah apa, cong? Masalah tanah rumah. Masalah tanah sih kamu, cong. Tak ngurus lari mari kok benepan lambe. Cek tanah aja lambe, nah lari mari benepan. Ya apa boleh? Iya bener pak lambat kakek lemar, tapi bener kok segi tak mare. Ya apa lagi jaga karbe? Jadi dengan kakek melo nyak banyakan ngelak nyak banyakan. Ya masalah tanah aja kan lah. Can emban dalam buat satu jo. Engkau ngelaknya banyak ria. King dari emban lagi ya benepan lah mari lambe. Ya karbe bener apa sampai bengi bare deh. Bengi bare gak dalam kita nyaki karpa. Nah, iya pemari nak setia. Do iya.
Jadi kabar mbuen mati nang koronggu. Karo masalah tanah ji. Cek ya bentar ke mun gitu ya. Kok panas lek kok. Mati mas tegerom. Ngarep ongku mati nang ceuy. Ayo. Mati mun teh. Karep beun nakal mati nang kok mah ayo gendi maksudnya. Ayo.